米德伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O matumasay no mikumi no kawas alalan，充满上主恩典的道路。Sarikaka mapulung，平安。Malasay kita milayap to suar no kawas，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I ulit tulu puluh pitu atsefang tusa puluh tulu atusir suarsa o tapang ko mikrilay to tamlaw pasifana to latutluan ningra alalan liputan ningra kurakat no mituuray jingraan saan 上主引导人走该走的路，保护顺服他的人的脚步。诗篇37篇23节。Sarikakaaw mituor to tapang o sasaitsalan ita atlemak tangasa itulas no orib nika sa ay karahotlay arakatan kunini alalan ora saka hakalungan ita ko pikrit no kawas to saka pakatinako ita to nika mararit jingla amiklipot titanan tapakalahchi kita to birakat to lala no kawas atahira kitakit ningda。跟随主是我们一生要努力的信仰功课，但这并不是一条易路，所以我们要顺服上帝的带领，就能够经历到上帝随时的看顾，使我们能够走到信仰道路的终点，抵达上帝的国度。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangao tara miaray kaku to piliput isu itakwanan. Yo matulo kaku baluatan isu kaku. Yo rarima kaku sukeren isu kaku. Ura saka rumaka tulalan numisu pakatinaku kaku to nika talamaan no sini atla atau ulah isu itakwanan。上主啊，感谢你的看顾与保守。当我失足跌倒，你扶我起来；当我虚弱疲惫，你扶持我。所以，奔走你的道路，我能够感受到你丰盛的恩典与慈爱。Bakani itaramanay ang anganutapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。